I veliki pozdrav svima, evo nas danas u još jednom klipu, što je inače retko da ja u jednom danu snimim 2 klipa, ali dobro. Kao što ste možda mogli primetiti, već skoro godinu dana, to jest danas je tačno godinu dana kako sarađujem sa kompanijom Blitzwolf. E sad, dosta vas me pitalo kako sam ja dospeo u kontakt sa njima, kako mi to sarađujemo, kako oni meni šalju proizvode itd. Sada ću ja to ukratko da ispričam kako. Znači, to je krenulo da je jednostavno meni stigla poruka na YouTube-u od radnika koji radi za Blitzwolf, jel? Poslao mi je poruku da li želim neki proizvod za recenziju, onda mi on nudio tamo nešto što se meni nije svidelo, onda sam ja izabrao nešto drugo, on to nije hteo i onda kasnije mi je poslao power bank, to je ponudio mi je taj power bank od 10.200 mAh koji je stigao negde, ja mislim u oktobru, novembru, ne sjećam se tačno, uglavnom na današnji dan se to desilo. Znači, on je ponudio meni nešto, meni se nije svidelo, ja sam izabrao nešto skuplje, inače, to je prva greška, znači, ukoliko želite nešto da vam pošalju, znači, nemojte da izaberete nešto jako skupo, što je lupam veće, možda od $50, jer vam tada neće poslati, a ukoliko prvi put sarađujete, bar je tako u mom slučaju. I onda sam izabrao taj power bank, on je bio negde oko $20, poslao mi je power bank i posle toga mi je poslao kameru, IP za video nadzor koju sam prvu dao na giveaway za 20.000 subscribera. I tako je krenula saradnja, znači svakog meseca sada oni meni pošalju pa nekih 4-5 proizvoda koje ja izaberem. Naravno, ti proizvodi nisu nešto vredni, lupam možda do nekih $50 ako su vredni ukupno. Što ja neki deo i podelim na giveaway, nešto zadržim za sebe, uglavnom što mi ne treba ono rasprodam. Uglavnom ima tu dosta Blitzwolf proizvoda koje sam zadržao za sebe. Naprimjer, lampa mi se nije svidela jer je slaba i zato sam vratio ovu staru lampu koja me odlično služi, jel? I tako da, eto, prođe godinu dana kako mi sarađujemo, vidjeli ste dosta klipova sam snimio, bar jedno 15 sigurno o njihovim proizvodima. Što se tiče njihovih proizvoda, ja sam generalno zadovoljan, što kablova, što ovog USB huba, što i lampe, znači generalno lampa je kvalitetna bila i sve ostalo od njih. Jedino možda projektori i one naočare nisu nešto, dok su oni objektivi, slušalice i šta je tu sve bilo, Bluetooth zvučnik, deluju dosta kvalitetno. Tema ovog klipa jeste 11-godišnjica Banggooda, pošto Blitzwolf sarađuje sa Banggoodom, tamo možete kupiti njihove proizvode. Postoji veliki popust, čak do 63% kao što možete da vidite, pa hajde da pogledamo šta sve tu ima. Znači, za $7 možemo kupiti punjač, inače ovakav punjač ja koristim i dobijate mikro USB kabel od 1 metar sa njim. Ovo su one slušalice iz prethodnog klipa, to jest iz današnjeg klipa, za $17, 31% na popustu. Zatim ovde USB kabel C tipa, $4,5, to nije bilo kod mene. E sad, ove slušalice ES1 su bile kod mene, ali kao što možete vidjeti rasprodate su, nisu loše ni one, $12. Autopunjače nisam nikada do sad tražio, ali tražit ću da mi pošalju. Pa eto i da vidimo kakvi su ti autopunjači, da li su kvalitetni kada se ubace u auto, da ne gube kontakt ili nešto slično. E sad, power bankove ne mogu da pošalju za Srbiju, ne znam iz kog razloga, znači to sam tražio da mi pošalju, imaju dosta power bankova, 4, možda čak i 5 vrsta i jednostavno kaže da i njihova kuća kao ne dozvoljava da se baterije šalju. Verovatno to je zbog baterije, nema zbog čega drugog. Solarni punjač bio je kod mene i prodao sam ga iz razloga jer meni nije bio potreban. Trenutno može da se kupi za $42 na 34% popust, inače on je negde oko $50. Punjač nisam tražio nikad, ali možda, to jest ne vidim zašto bi mogu da ga iskoristim. Tako da to isto ne vidim da bi mogu zanimljiv klip napraviti. E sad, ovaj vodootporan zvučnik, kao što možete vidjeti, on se odlično pokazao, znači drugar ga koristi, evo već koliko, mesec dana. I super je, vidjeli ste i klip što sam pravio o njemu, slušalice ste vidjeli takođe. E sad, ovaj mali Bluetooth zvučnik treba da dobijem 2 komada, od kojih će takođe jedan biti na giveaway. Zatim je ovaj zvučnik od 4000 mAh i jedan je otišao na giveaway, jedan je ostao kod mene i od njega ću napraviti nešto, nabudžit ću nešto, to ćete vidjeti u nekim od narednih klipova. Selfie štap sam takođe dobio ujedno i stalak, što i nije loše, ovo bi mi jako dobro došao na početku kada sam počeo da snimam, nije uopšte loša stvar, može da se podigne na nekih 60 cm i ima mali upravljač daljinski, tako da možete sa daljine da uključite recimo kameru da snima.
I dobio sam i ove cable management, to jest ove držače kablova, ovaj držač za telefon, to ste mogli vidjeti kod Igora na kanalu, to je on pravio recenziju. Selfie štap nisam imao, ove USB kablove ste vidjeli, vešao sam se o njih i u suštini to je to. Baterijsku lampu ste isto vidjeli, sad ovaj usisivač bi bio zanimljiv kada bi mi poslali, mada čisto sumnjam da bi to neko od vas kupio, ali bilo bi jako zanimljivo, meni lično i vama verovatno, kada bi klip napravio o ovome, kako to funkcioniše, ali cena je kao što možete vidjeti $230 plus carina, ko zna koliko bi bila, jednostavno ne verujem da ne vredi toliko. Tako da, eto, to je to ukratko što se tiče tih Blitzwolf proizvoda na popustu. I ja ću nastaviti naravno saradnju sa njima, znači oni jazda nemaju neki širok asortiman proizvoda, ali ono, kvalitetni su proizvodi, zanimljivi su meni i zašto da ne. I eto, to je bilo to što se tiče, eto, ovog klipa, napišite u komentarima da li ste vi kupovali nešto od Blitzwolf proizvoda i kako ste zadovoljni. I vidimo se u nekim od narednih klipova. Veliki pozdrav!